جمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة المشاهدون في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام خالدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى جولي إدو أن باج مكة محمد صلى الله عليه وسلم باولو مسيب hiwrode ke on hiwrango ngo andantedema ko julɓe ɓen hiwrode ko aduna hiwrango ngo andantedema ngo hertori wonande julɓe ɓen ko nder aljanna woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon nokku kala ko towli ɗon hiɗon daara men e oɗo nokku meɗen Jama TV émission moɗon o gandal e faamu. musidɓe julɓe hande kañum kadi en arti e émission meɗen ngo woni gandal e faamu e bawgal Allahu tabaraka wa taala ɓawonde o fontani en balɗe ɗen o okkori en cellal ngal wawugol tumbodirgol oɗo nokku meɗen e hande kañum kadi en arti hiɗen sutaniɗo hunde mawnude woni hunde lewru sumaye ko ɗum woni ko fokkitanɗen ɗo so Allah on hoddiri embere balɗe 4 ma balɗe 3 taw en natani kono kadi en natan ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni toɓɓere ko yewtan ko hande kono kadi yen natan ɗo musidɓe hiɗe mari hoɓɓe meɗen ɓandantedema en fododirino ɓe arayno ɗo kadi lawol ɗimmol ɓe arino ɗo lawol haɗa hande kañum kadi ɓe arti lawol ɗimmol e addangol en welo welo woni homɓe woni Cheikh Mouhammad Tayyibou Diallo haɗa ko kamɓe Seyniga onno ba nam mi falju ko Cheikh Mouhammad Tayyibou Sidibé nam haɗa ko kamɓe kañum kadi woni ko Seyniga mais sen daari Diallo e Sidibé ko Diallo ɓuri labbede yoɓe ittu Sidibé o ɓe acca Diallo on idan musidɓe hiɗen jonnude ɓe bawonde ɓe hiwrani en wonɓe ɓen e darde ɓen ko ɗon kañum kadi ɓe tokkinto en e janggal ngol en Qur'anul Karim. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا سلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه يا سلام. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. يا سلام. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا سلام يا سلام مسيبه. حياكم الله. نعم كون نغي ويلو ني هاندي شيخ محمد neddori Jama TV ɓe neldori yiɗuɓe émission gandal e fa
no ndaara nokku kala ko jooɗori wona kamen lagine ɓe ndaaramo toon, wona leyɗe kam ɓe ndaaramo toon, wona e Afrique ɗo kadi ɓe ndaaramo nam cheikh hannde on kono wowlite noon tun on hebbini ɓerɗe ɗen welo welo wallah nam yallamo julnu balle ɗen ɓeyda dande ɗen wayla musidɓe en weltike ha en weltike ko waɗi welo welo udditigol oɗo qur'anul karim, udditugol konngol allahu tabaraka wa taala, udditugol qur'an on e oɗo nokku men waɗaɗo barki subhanallah. e ɗeɗo ayaje wonɗe e sappanade yette baɓe ɓen yoɓe rento lewru sumoyendu hewti ɗon andi si tawi no ceerno wurino ɗo noon ɓe ɓeynayno usaji ɓe change ɗeɗo ayaje hana ɗeɗo ayaje janggaka ɗo puisque ɗe wolde fi suumaye talan andi kamɓe na haɓe suusi suumaye ko ɗum woni DG directeur amen on. idan noon musidɓe koɓe huuli suumaye wo suumaye hewte woni e jaam so Allah hoddiri e balɗe seeɗa, kono koye nden toɓɓere ɗo wiwɗen kadi en yewtay fii weltingol yette jalloɓe ɓen, hulɓina yette baɓe ɓen, woni yoɓe andu tun ɗe balɗe wonde arde ɗo ɓe heɓuɗe koɗo molanaɗo non école goto no ɗo mo udditude ɓe landi wo yarle en naale ɗon tinnare men molanade fi en wawu heɓude intere e nder on ɗon école yarle. si tawi en innama opération ji ɗi goto e majji ɗi annanteɗam hiɗen andi ɗiɗo, goto e majji hande waɗi bonus en ɓeyditay sooden buyi ko wonune soode kon nam surtout noddoɓe ko ɗuuɗi ɓen ɓeyde sorgo fiyo heɓa on bonus on, ala ko ɓuuri mawnude o bonus wonde arde ɗo. ɗum ɓeɗo karma ko ɓe maaki wo wondanedema ɗe mari yewtere wi e tende istiqbalu ramadan ma shahri ramadan, woni jaɓɓagol en fewtitana nduɗo lewru wiyetenu lewru suumaye. ɓe maki wo ibadallah école no ɗo sa tuftahu abwabuha bada ayamin qalil, wo ande école goto no ɗo dambuɗe ɗe joni uddite ɓe fuɗɗoto joni wolgol inscription windito jama on ko waɗi ɗo e raɓɓiɗuɗe no toon faaleteɓe winditeɗe kono ko wiyete kon ɗo janggal heeda hendaɓe ɗo e winditeɗe. joni wi en ko ɗo yo ɗum ɗon hewtude ɓen no haare walike maayi tawde honɗum lajal ngal hikkeke yeeso ɓen ɗon. ɓe makino fa hal tara nahya fa nudriku hadihi, ɓe landi enen eɗen reeni yarle ɗen wawi eɗen tañƴini eɗen jorti nde Allah on fontata balle men ha wawen tawede e oɗo l'école. ɓe maki wonal tahiqu biha yehen tawtayen oɗo l'école fuɗɗe jangude wa idal taqanna wa idal talhaqna biha hal nakhruju minha ma al faizin aw al khasirin. ɓeni yarle noon so Allah on fonti en balɗe ɗen fonti en duuɓi ɗin okki en cellal ngal ha en natani oɗo école yarle en yaltoya e pasuɓe ɓen ka en yaltoya e ɓe andantedema pasali koɓe jangguitaɓe hitande arore woni hondugon école musidɓe julɓe ɓe inni innaha madarasatu ramadan. koɓe fandi ɗum ɗon ko l'école wiyeteɗo lewru suumaye. lewru suumaye ko fi on no wi'oraka l'école tawde ko feendo ɗon bani adama on ɓurata eltugol ɓandu ndun e rewgol Allah on. ɗon kala none ko jonnuɗa ɓandu ndun fiya rew Allah on a tawa hino yombani ndu sattanandu. musidɓe julɓe ɗum ɗon ko ala ko ɓuri mawde ɗum ɗon e nema ma ko nema mo andantedema en heɓitata nema goo ko eɓɓiten e wonɗo nema. woy nema honɗum nema junnede balɗe okke cella lewru suumaye ara hara hiɗa wawi horude ɗum ɗon ko nema mo andantedema en ala mo yettirtemmo baadi Allah on wono indire noon e suratul ibrahim
wala in shakartum kola azidannakum si mi waɗani on nema on jarnilan tun mi yettayi honno mi ɓeydanay on si mi waɗani on nema on jarnilan tun mi ɓeydanay on iden musidɓe julɓe hiɗen jarna allahu on ko fonti kon duuɓi men e cellal ha feende ɗo ko heddori en e suumaye timma balɗe nayyi hiɗen torimo kañum kadi noon nde o tawnata en lewru suumaye ɗen andi sahabaɓe ɓen ridwanullahi alayhim ajmain kamɓe si lewru suumaye feƴƴino lebbi jeego hiɓe fonta juuɗe men torikema allah o komin rewma kon e ɗo suumaye min torikema wota yeebo o yii lebbi jeego ɓe fonti inna allahu on koɓe rewi ko yo allahu on taw jaɓaniɓe ɗen ɗon golle e nder lewru wotoro ndu lebbi jeego hedditiɗi ɗin ɓe inna allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan ma yo allah on hewtu men suumaye allah on tawnu men suumaye awa menen kadi meɗen innama yo allah on allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan ma yo allah on yettimmen min tawe lewru suumaye ko waɗi wallahi ɗum ɗo e raɓɓiɗuɗe heewɓe allah on sorte ɗo nam heewi musidɗo ɓe hoori dunoɗa rowani ɓe ala ɗo hikka honto ɓe woni mayde nde naɓino ɓe heewiɓe andantede ma ɗum hooriduno rowani ɓe selluno hikka ɓe nawni ɓe wawata hoorude ko hon ɗum an jonnuɗa allah on allah on accirma e cellal na ha e hunde ko honɗum jonnuɗa allahu on ha allah on accirma e wonkilmaki na ha e hunde ko dokkal ngal allahu on okkuma o fanni ɗum woɓɓe goo yettu allah on tinnoɗa e muɗum rewira allahu tabaraka wa taala e nder muɗum ɓe makino nduɗo lewru ko lewru no andanteɗema ko yurmede ko lewru no andanteɗema ko lewru nde allahu tabaraka wa taala yafanto yimɓe ɓen ko lewru no andanteɗema ko e mayru allahu azza wa jalla rinɗinta woɓɓe goo e naatugo yiite naateɓe aljanna musidɓe ko shahrul itqu min en niran lewru lirɗingol yimɓe ɓe e nder yiite yafanoɓe nama ɓe ko nder aljanna musidɓe julɓe si tawi lanɗo on bani adama on wasuɗo on mo ala hay e hunde on mo andantedam hay wonkil makko ki wona e jungo makko woni si tawi on lanɗo ɗon wiyen si indépendance hewti ma julle suumoye hewti ma donki hewti lanɗo on udditayi o yaafo ko fandi fandi o heewuɓe o inna ɓeeɗo inne lanɗo on yaafonike ɓeeɗo ɓe yalti woɓɓe mum ko ñawanoɓe duuɓi 5 woɓɓe ko ñawanoɓe duuɓi 10 woɓɓe 20 woɓɓe hay ko ton haani mayude e yurmede allahu on o yilta ɓernde lanɗo on o yaafano ɓe yalta si tawi lanɗo on waawi yaafanogol woɓɓe e nde hitande ɓe laabi 2 walla laabi 3 walla laawol ko honɗum wiwɗen e allahu tabaraka wa taala o mantedema ko kanko je o lanɗo si tawi lewru suuma innama koye lewru nannantedema allahu tabaraka wa taala ñande wo ñande o rinɗine yimɓe allahu tawnan e maɓɓe o rinɗine ɓeeɗo kajo mi yafanikema kajo mi yafanikema kajo mi yafanikema kono enen en ala andude a yi e woɓɓe no yaha ko dow leydi ɗo wallahi tawa allah on yafunino ko ɓe neeɓi kadi allah on rinɗinino ɓen ɗon e nde yite ngen ko waɗi allahu tabaraka wa taala walillahi utaqa'u fi kulli yawmin min ramadan allah no mari rinɗinteɓe e kala ñalande e nder lewru suumaye musidɓe julɓe ɓe maki noon lewru suumaye yetta baba ɓe haysi ɓe hulaali fi on ɗum ko waɗi ko ayyamun ma'duda ko ñalɗe kontaɗe wona ko ɗuuɗi balɗe 30 wona ko ɗuuɗi ma balɗe 29 wona ko ɗuuɗi ko hakkunde goɗɗum e ɗiɗo ɗiɗi hoorete e nam idan musidɗo haɓɓu keeki ma ɗin immoɗa rewa allahu tabaraka wa taala jamma e ñalorma wono annabajo sallllahu alayhi wa sallam humpite wondenedema man qama ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ɓe maki wo kala mondanteɗema no imbike lewru suumaye hino naafa hino juula rew allahu on farillaji ɗin rew allahu on naafiluji ɗin
oɗo hino duumi allahu tabaraka wa taala ma annabajo on humpite wonanedema allah on yafantoɗo bakkatuji dendanagal ko o jogino ko kono ko woni worde ɗum ɗon ko ihtisaban ko faggi tagol weleye allahu tabaraka wa taala e yo yafane ko o jogino kon e farjereji ida musidɓe julɓe ko lewru nandentedema golleji ɗin koyeɗi sowidire a gollaynoɗo ɗiɗi ko ya eto hewta sappo ko sappo wonnoɗa gollude etoɗa hewta nogay allah on inni e hadisul quddusi woni ma taqarraba ilayya abdi honno fa idha taqarraba ilayya abdi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a fa idha taqarraba ilayya ba'an honno shibran kay allah inni fa idha taqarraba abdi ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'a fa idha taqarraba ilayya ba'a taqarrabtu ilayhi zira'an fa in atani yamshi ataytuhu harwalatan daru allah inni si tawi bani adama on hino rewirdelan embere cuɓal o ɓatoradelan embere cuɓal min mi jaɓiranaymo golle ɗen embere sogonal simo ardi en embere sogonal mi adanaymo embere fontande simo ari en himo yaha mo wuggo allah on inni o aray tun o tawalanta ko makko haray min mi dogino hami atikemo ko wonɗon ana inda zanna abdi bi miɗo ko jeeɗan on sikkilanɗo idan musidɓe nduɗo lewru ko lewru nandanteɗema ko annabajo mahi kon tun wondanedema man sama ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kala horɗo kadi lewru somaya oɗa ko immiɗo jamanafi oɗo riwaya joni ko kala on horɗo lewru somaye tawi ko imanan ko e hoore gonɗinal wahtisaban ko e faggitagol heɓugol weleye e baraji ko allahu tabaraka wa taala on ɗon joddi makko ni ko ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi o yafante o surrane dendanagal ko o jogitino e bakkatuji ɗin yo musidɓe julɓe ɗum si ɓeɗo ɓe humpiten wonenema lewru sumaye ko ñalɗe fanɗuɗe ɗum allahu inni en to ɗe ayaje ko ɓeɗo jangi ɗo joni hono allahu inni en eɗen ɗon ayaje allahu inni mahi jangane en ɗe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. وسبب الله إني كأنه يقول إمبي يا أيها الذين آمنوا كأنه يقول إمبي كتب عليكم الصيام فالله ما إدو مولون كوركا كما كتب على الذين من قبلكم ونفرد نونون ابن أتنو بأون نانو كما كتب ونفرد نونون ابن أتنو بأون holli hare moftandeji atiɗiɗi no horayno holli yimɓe annabi Musa no horayno yimɓe annabi Isa no horayno yimɓe feƴƴuɓe ɓen no horayno saballahu inni honɗum kutiba aleykum siyamu fallama de e moɗon deyi korka kan kama kutiba ala alladhina min qablikum wono farrirano noon e ɓen atiɓe on allahu inni kono woton hulu ko ayyaman ma'dudat ko ñalɗe farlaɗe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko fi honɗum ko honɗum woni illa ko korka fallira e dow meɗen si tawi on togi rewi hoori ɗon ko kaydi honde tampon hombo o dowa heɓude ko tampon wiyeteɗo taqwa wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu haqqa biha musidɓe allahu inni la'allakum fiyo onon yo heɓu kolol allahu tabaraka wa taala ɗon en firtita ya
majo donc en wi'ay la'allakum ko fiyo onon tattaquna yon hebu kolol Allahu tabaraka wa taala jakaen faami illa ko Allahu farli e dow meɗen korka kanko fi hondu ko fi yen yalto tawa hiɗen wonde kolol Allahu tabaraka wa taala ko honɗu non innude si tawi Allahu tabaraka wa taala no addanden suumaye fi yen heɓu kolol Allahu tabaraka wa taala ko jango woni samedi no ton yimɓe hewɓe feendo ɗo no heɓili awa ko jango woni dernier jour yeddugol Allah ɗo e lewru suumaye arde min ko jango mi jaɓɓoto Allahu tabaraka wa taala suumaye on ko suware ko jango mi jaɓɓoto Allahu tabaraka wa taala suumaye on ko buwat ko jango mi jaɓɓorto Allahu tabaraka wa taala suumaye on ko woynondirgol e jiwum anku ko woynondirgol e gorum anku ko woynondirgol e beere on ko woynondirgol e cigarette on ko woynondirgol e wujjugol ngol woynondirgol e fenugol ngol donc hiɗa mari jourje ko rewa Allah on hiɗa mari jourje ko yedda Allahu tabaraka wa taala ka hiɗa mari lebbi nde rewata Allah on ka hiɗa mari lebbi nde yeddata Allah on kira yeggitino ko Allah innuma e suratu dhariyati wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali jinna e neɗɗo on si wona ɓe rewa kedi musidɗo anda tawnede lewru suumaye ko ɓural molanangal heɗo mi yewtama qissa mandanteɗema si a faami oɗo a wawa faamude wata jaɓɓor lewru suumaye ko suware la wata jaɓɓor lewru suumaye ko dansi heɗo musidɗo ko sahabaɓe ɗiɗo wonno welduɓe naɓiduɓe bimbe kikiɗe kamɓe jokkodirayno joni noon e nder koɓe jokkodirayno ko goɗɗo ɓurno wakkilade ko rewgo Allahu tabaraka wa taala ɓe yeehi waɗugol jihad oya ɓurɗo wakkilade on ɓuraynoɗo juulude on ɓuraynoɗo hoolude o maayi ko jihad oya mayari on ɗon o arti ɓay on ɗon o arti musidɓe julɓe o wontiti hitande lewru suumaye tawimo o hoori lewru suumaye ha lewru suumaye no timmi ko lewru suumaye feƴƴi o waali o maayi sahabajo filliɗo hadis on o maaki wo mi hoyɗi wonda nedema mi ari ko dambugal aljanna fiyo mi naatu mi tawi ɓeyɗa ɗiɗo noko dambugal aljanna wo udditowo dambugal aljanna on udditi sakkitiɗo mayude on o inni an taw an arta o naata wo on ɗon ati naatude oya ɓurnoɗo wawde rewde Allah wo oɗo ati naatde ko nder aljanna wo oɗa no habbi wo mi ngalɗi ko fi oɗo ati naatude ko nder aljanna ko kanko sakkiti mayde ko kanko kadi andirano rewata Allah ha kanko ɓurno awa fandude ko rewta Allah on ɓurno ɓurde ko rewta Allah on kanko sakkito nadde tum oya kadi inni an kadi hikkuɗon wo oɗa kañum kadi hikkiɗon o naati wo hay joni lan ayni lan ngalɗi wo oya innimi an ruttito taw aduna an hewtali tawa sayi maɗo joni noon ɓay o fini bimbi mo wowlana ɗum sahabaɓe wowlana ɓeɗo fillo ɓen Allahu akbar ɗum wawata wonde o kaarijo no ɓurno wawde rewde Allah on ko e jihadi maayi annabajo on sallallahu alaihi wasallam maaki ene atajabuna min hadha e ko ɗum ɗo wonɗon e ngallude ɓen naam annabajo maaki ene alaysa qad annahu adrak ramadan ene kedi oɗo hewtaki lewru suumaye ɓen hakay annabajo maaki aw ande kala ma andanteɗema tawama lewru suumaye rewi Allah o ko heɓata ɗon kon ko ɗum ɓuri ɗuɗude idiyama hakkude e fuɗal nangue e mutal nangue immorde e baraji ndaaru musidɗo julɗo oɗo ko honɗum acciri oɗo sabu mo hoori lewru suumaye goto o feƴƴite wala kadi ya janna o ati nadde mayɗo e laawol Allah o ati mo nadde ko nde janna anno lewru suumaye tawama ha hewta hittoroɗa jiwunku ma huntoroɗa cigarette on ma huntoroɗa beere nden ma huntoroɗa ka an andi en noona ko yeddita Allahu tabaraka wa taala musidɗo lewru suumaye ko lewru noon nanteɗam Allah on ko reweteɗum e muɗum wona lewru noon nanteɗam Allahu tabaraka wa taala ko yedditeɗum e muɗum ko waɗi Allah humpiti en ko fi honɗum addane lewru suumaye o inni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah on ko falana en koko newi wona ko satti
jalla wa ala o waɗali en ko nde diina ko satti wama jaala llahu fi dini min haraj o waɗa ko nde diina ɓittede wama jaala llahu aleykum min haraj fi dini min haraj shukran allahu tabaraka wa taala waɗali e dow meɗen e nder diina kan ko ɓittinte barakallahu fikum fataha llahu aleykum musidɓe so yi ɗum ɗon en faami wondanedam allahu tabaraka wa taala ko o faalaka e ɓittinde bal allahu tabaraka wa taala ko faala e fopp koyen rew ha nato en ko nde aljanna idan musidɓe wattane yila ɓeyɗiten ko reɓeten kon ko waɗi ko ma ande lewru suumaye ko allahu tabaraka wa taala heerori yoɓugol ɗum ɗon tawde kala gollal ngal andanteɗema ɓe adama o hino gollude ko kanko jeeyi allah o inni kullu amali bani adam lahu illa saw kala gollal ngal bani adama woni gollude ko kanko jeeyi si wona korka allah o inni wa sawmu korka kan ko min jeeka wa ana ajzi bihi ko min yoɓata korka kan idan musidɗo so tawi garti yoɓugol korka ko allahu tabaraka wa taala jogiti ɗum an a hooray allahu a hooranay allah on a anda ko honɗum hanuɗa accitude a hooranay allahu on a anda ko honɗum e honɗum hanuɗa jogitade hara musidɗo julɗo ɗum ɗo no hulɓini e maɗa ha non e musidɗo idan ɓe maki inna yawman iqbalika lahuwa yawmun tuftahu lahu qulubuna wa suduruna wo ñande lewru sumay ari ya andu ko nden ñande woni ko udditete ɓerɗe meɗen nden ko nden ñande kañum kadi udditete haqqille ɗen ko nden ñande kañum kadi ñande lewru sumay hewti woni si innama to lewru ndu yiyama ko ibe ɗon ya andu musidɗo cheytaneji ɗin fof ɗi jogama ɗi kolmbama ɗi haɓɓama bal aljanna o dambuɗe aljanna ɗen jeette fof udditama guiteɗi ɗin fof uddama cheytaneji ɗin kolmbama naɓama joni noon musidɓe cheytaneji ɗi heɗineɗi musique ɗi haɓɓama cheytaneji jowineɗi lido ɗin ko sumaye ɗi haɓɓama cheytaneji fimineɗi ɗi yarineɗi ɗi wujjineɗi ɗin ɗi haɓɓama kono oɗo mo hoori mo wujjude oɗo mo hoori mo fenude oɗo mo hoori mo darde jiwɓe e portable oɗo mo hoori mo noddude jiwɓe e téléphone ene oɗo aw ko cheytane hombo woni e waɗinde oɗo nde ɗo hunde e landike ɗum ɗon taw yer 2 secondes goto kala e miijuto wiye 1 2 ɗo andi ko won ɗum cheytane on ɗon ko lowɗo ɓe haɓɓaɓe ɗi cheytaneji haɓɓaɗi ɗi mapina en ko waɗi allah woni tigui humpiti en fi cheytane inna kayda cheytane kana daifa fi cheytane fof koko lowi cheytane ala doole kono no ton ko ɓuuri hulɓinade cheytane to tawi goto wattanali yila sa fimi ene suumaye ko on wonma e fiminde si a yari ko on wonma yarinde si a jaatike ko on wonma jaatinde si a wujji ko on wonma wujjinde si a ñowi a feni ko on wonma e feninde ko hombo woni on allah inni wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa kala hulɗo allahu tabaraka wa taala immoyogo landite ko golli ko yeeso allah on o haɗi wonkilki heɗo wana han nafsa o haɗi wonkilki anil hawa ko welataki yo andu fa inna jannata hiyal ma'wa aljanna makko joddi aljanna on ko ɗon woni werde ko werta kon idan ko no ɓuri hulɓinade neɗɗo ko wonkil makko ki allah on inni afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ika allah in enen e ay ali o mandanteɗema no jogiti reweteɗe muɗum wonkilki afarayta man ittakhadha ilahu hawahu wonkil makko ko yiɗi wo ko ɗum o woni jokkude allah inni wa adallahu llahu ala ilmin
ko mari gandal Allah o majjinemo e dow gandal ngal o mari ngal kadi wa khatama ala qalbi o nota o omba ɓerde makko nde o udda kañum kadi noppi ɗin o nanta gonga o miijitota ko nafata mo musidɓe julɓe wa khatama ala sam'ihi wa qalbi o noti ɓerde nden honno ɓerde nden e nanɗe ɗen wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah o noti ɓerde nden ɓaawo ɗon kañum kadi o noti nanɗe ɗen idan musidɓe ko yeddo Allah won tawle ɗen jooɗi e ceerno Muhammad ewanam ɓeno yiltana en ayaje ɗen musidɓe e yii gaño men ɓurɗo mawnude on hiɗen wondi e makko ko wonkil kin idan kiiɗo wonkil ko kin hanuɗen reenude etoɗen haraki waɗinaali en immorde e bakkatuji ɗin yo musidɓe julɗe ɓeɗo inni wo wonnedema lewru suumaye hino jogiti ɓural heewungal ngal andantedema hino woodi tawde laɓɓinayi neɗɗo on e kala bakkatu ko o jogino kadi on togi hettanto rewgol Allahu tabaraka wa taala no faalite noon innuɗen haala cheytaneji ɗin kol mbam hande kadi o sonjaki baadi woto yeggitu al akhtar an nafsu ko ɓuri hulɓinade konko wonkil kin ɗon si o daɗiki la shakka lama haala o daɗay ko wiyete kon cheytan kono si o daɗali ki wonkil cheytane fijira mo yitdiramo kala ko faala tawde al nafsu akhtar min al cheytan wonki kin ɓuri hulɓinade idima ndeɗo hunde inetede cheytan musidɓe heeɓi yerta men on taw feccere hiɗen darnude joni ten ceerno Muhammad ɓe attirana en janggen ɗimmo on ɓe heddoro tammo on ɓawa ɗon jokkitoɗe nga yewtere nden inchallahu tabaraka wa taala aynam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا الله مسيبه الله أكبر. أي حد إميسون مجون أمومين كونو مي كومينجي إننا نقول هون هندنا أنو وانا ولا نهد إميسون hande mi we'ita ngongo me ko minje ko puisque ko ceerno jang on wona meme defenno woni Cheikh Mahmoud Khalil Husari kono lan andi be tammo heɗe ɓe addanay on hoorejo tigi woni dande mo ɓe ɓurata jentinde on woni Abdoullahi Matrud mais fenno ɗo alhamdulillah min ɓe mi heeɓi usere on ɗiɗi ɗo mi heeɓi hirande yer lewru coƴƴa kay kadi yer lewru nam puisque dande nde nga heɗotone musidɗo wallahi anduɗo Qur'an andi ceerno Mahmoud Khalil Husari heɗoɓe no janga Qur'an si a nani ñintinowoɓe min ala ko ɓurta mi welde si mi nani jembinowo cheikh on la akadu atir farhan mi eɓɓe halalam wiira halalam marno wiiri ɗo yenolam wiira ɗo joni mais ɗi ala ɗo musidɓe kono welo on hiɗon yii ɗum ɗon yo Allah on julnu balde ceerno Muhammad sembinaɓe ɓeyda dande nden musidɓe julɓe weltanike ɓe duwanike ɓe ndiɗo neldari nendantedema hay goto e aduna on e julɓe ɓen haɓata ɗum ɗo woni heɗogol nde ɗo qur'anare karim qur'an mandantedema ko nde wi'ete iqra wartaqi kama kunta turattil fi dunia jangu ƴawa kal janna jangu he kaalijo inna nam iqra jangu ƴawa o fuɗɗo uso tappa ayeji no ƴawa eskeɗeji hino ƴawa fa inna manzilataka inda akhira ayatin taqra'uha pilasi ma on ko aya mo sakkitotoɗa jangude on ko nde Allah on humpitane konngol annabajo on iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi jangu qur'anul karim nde aroyeyi ñalane darangal nde fattano wonnoɓe tefude ayeyi neɗɗo no nangano seera ha yori ken qur'an ala inna ya Allah inna nam qur'an ko honɗum waɗi qur'an inna Allah o jangenola bimbe kikede ɓe torkema Allah wa ta'ala dangir o ni Allah inna heɓi sens qur'an fattani kema yahu qur'an are fattano wonnoɓe jangude nde idan noon sa nani neɗɗo no janga qur'an o wallahi ko honɗum heɓata ko Allah indi kon toon sotu an fa ɓernde nden hoyayi faaleɗa wullude tawa moodi no weeli ndaaro qur'an innama siɗo jangede ko ya wullu sa wawata wullinkino subhanallah ɓernde ma nde no yoori wullinkinoɗa ko honɗum wiya qur'an on wayi ɗum ko waɗi ko konngol Allah bal taba allahu ala qulubihim si ɓernde nden on ɓama nanata khatama allahu ala qulubihim si ɓernen kañ kadi nde uddama nanata kalla barrana si tawi ɓernen kañ kadi korni ɗi ko nangi ɓernde wo ordonnance ittata ɗum ɗo musidɗo haray noon heeɓi ñaw ko waɗi an a yiɗa heɗogol qur'an janggetake ha ɓernde ma hoya an ko joɗɗa ɗon tawa hiɗa moƴude e qur'an on musidɗo wallahi haɗa heeɓi nawnare he nde joɗɗa tawi ñallal a heɗaki qur'an a jangale o haray andu si landama ko hombo woni wurɗo tawi mayino innu ko min tonu jungo de ko honde tuma waruɗa jangude qur'an mi mantaki sa landama si tawi fenɗo iɗa wuuri innu mi mayino mathalu alladhina yadhkuruna allaha walladhina la yadhkuruna allaha kamathali alhayyi walmayit misal jantotoɓe nde Allah on no janga qur'an on no janto inde Allah on misal ɓe ɗiɗo no way tawa misal wurɗo e mayɗo idan musidɗo
si a landama ene ko honde tuma waɗa fontude nde a siboto hayla hoore tigi o mi yeggiti musidɗo yo hoore ma yo fuɗɗe yurmude ibe nde ñande mi torike en wata en wattu qur'ana on ɓaawo waɗen nde yeeso wa man a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan danka kala o ɗurniɗo qur'an jangatande wajitortande yo andu no wodanimo gurdal ɓittingal si tawi tun o wuuro e aduna on tun mo soñji mo ɓitti no hawri kono ko ɓuri hulɓinade kon wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma immintinamo ñala e darangal hala ko bunɗo kanko ko aduna mo andi mo yi'ayno o landi to Allah qala rabbi jomi an lima hashartani a'ma fiyonu ayallah won immintinala hande komi bunɗo wa qad kuntu basira ala miɗo yi'ayno Allah innahi afamali fakadhalika atatka ayatuna fanasitaha kaza honno وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى كنومي يجتري فيما وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه نومي أكتري فيما من يبير ما كتوني لا آججومي مالي الله أكبر الله إني فكذلك اليوم تنسى ونوني نولانو أدونا أودو تنسى si tawi yeggitugol koye Allah o e wiyata yeggiti ɗon ko firtiten ko tarko accitugol si koye yimɓe ɓen wi en yeggiti nana en firtiri yeggiti ɗon ko min fayi mi yeggitu nani ha aywa nam se inni fakadhalika alyawma tunsa awa ko wono Allah on kadi accide fima en wiyata ko non Allah on yeggiti firima ko waɗi Allah on yeggitata si tawi yeggitugol dambama e Allah o ko yen innu ko accitugol si yeggitugol dambama e neɗɗo ko yen innu ko yeggitugol tawde wata woɓɓe ƴettu ɗum ɗon kupa heɓa ɗon ko tokkata kanno ɗo e ɗum en wattitike nani musidɓe hiɗen weltoro boyi ndiɗo neddani Cheikh Mouhammad addani en ko yen andu tum ɓeɗo ɓe maki ibadallah man min almuslimina la yari fadla hadha shahr wa qadrahu wo ko hombo e julɓe ɓen anda embere e ɓural nduɗo lewru musidɓe julɓe ɓe inni fo huwa sayyidu shuhur wa khayruha ko nduɗo woni kowoji lebbi ɗin ko ndu lewru suma e ɓuri moƴƴude e kala lebbi ɗanantedema Allahu tabaraka wa taala hino jonni en woni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran lewru suma e nannantedema koye mayru wonko quran on jippi Allah inni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran may شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا الله فإني قريب
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا الله يا الله مصيبة يا الله يا الله الله إني ko ende lewru somaye qur'an on jippina men de lewru somaye ɓanginangol yimɓe ɓen peewal maɓɓe ngal kadi qur'an on ko sendindire ɗum gonga e fenade law inni kala moɗon tawaɗo e nder lewru somaye tawi ala feere horgol mo nawni yo o ñaamu on tuma o yoɓitoya siko selluɗo nawnuɗo nawnare tañƴinaɗo wawo yey yoɓitoygol si tawi on togi wawata koyo ñammin miskinoɓe musidɓe wallahi ɗum ɗo e raɓɓiɗude anduɗo nafoore lewru sumaye welo lewru sumaye hulay yerɗe balɗe hewdiditiɗe ɗo si tawete ko waɗi lewru sumaye no mari ñallal gotal allah inni ko khairun min alfi shahrin no ɓuri moƴƴude idima lebbi wulure ñallal gotal allah inni inna anzalnahu fi laylatil qadr mahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. من الله يجبني قرآن عند الجمع ويتين ليلة القدر o jemma wiyeteɗo laylatul qadri heɓugol mo ko ɗum ɓuri rewgol allah on duuɓi wulure ko laylatul qadri tawaka ko waɗi a windante rewɗo allah on duuɓi 83 83 ans allah o inni laylatul qadri ko ɗum ɓuri moƴƴude idima lebbi wulure ko waɗi ko nden ñande malaika ɓen jippoto ɓe jipporo e kala fiyake allah inni aya go firtugol ɗum ɗon fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina allah inni ko nden ñande farlete waɗe kala fiyako mo andanteɗe mo no ñeƴƴa ko waɗi ko nden ñande eɓɓete mayoɓe ɗo e hitande arore arkiseji maɗi ko nden ñande changete awa ko nden ñande kaydiji go arata kesi fi hitande ma arore nden musidɗo julɗo fiha yufraqu kullu amrin hakim a heɓay ko nden ñande windete ɗo hitande arde tawa situation ma on change a jombi ko nden ñande windete ɗo ɗum arde nena ma walla bamma maayi walla nawni ko nden ñande windete fiha yufraqu kullu amrin hakim allah on manti o inni amran min indina hikki ɗon kadhalika tukhrajun ka allah inni ko yamirowol iwde ka amen simi fa yaali allah inni ko wano men yaltiniroyta on ala kulli musidɓe julɓe qur'an on manduɗo lewru sumaye ko lewru ɓural wa mayru ala yo allah tawnu en e mayru musidɓe julɓe yo allah tawnu en hiɗen selli ɗen sellira moɗen wawi hoode nduɗo lewru sumaye ira musidɓe julɓe yewtere meɗen en siwa mais kono ɗen andi
yiɗe raɓɓindinade fiyo on wulɗe men yontere hande taw on are kadi daron émission on hara on haɓata kono si men haali ha on inni ɓe on ɗuuɗi haala ɗon haray moƴƴaali joni noon iɗen ombirde jonde nden kadi e joyntugo Cheikh Mouhammad ɓe janggana en janggin sakkitiɗo on ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe si ɓe jogii hiwreteɓe ɓe hiwro ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe on ɓe jonde nden ha e yontere hande nam barakallahu fikum aɗoɗon yejjude nane ko amran min indina inna kunna mursilin nam barakallahu fikum rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul alim barakallahu fikum wa fikum barakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله o yiiɗe mi haalan noon ka haɗe ɓe suuɗi nde ɗo dana toon kono ala kullin ko neeɓi wo wownoɓe rewde laawol ngol rewta ɗon tun ɓe hari koɓe takan idan Cheikh Mouhammad on weltanama min duwanike on min jarni on kadi inchallah so tawi Allah on hoddiri Jama TV haɓata on yiɗuɓe émission gandal ɗe faamu haɓata on kono temps on raɓɓiɗi kadi mais weltanike on boyi seenoye on joni ko konngoli honɗi woni ko sakkitorto ɗon barakallahu fikum أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا منه آمين آمين أيوة اختصارا
min fayda ɗo ngala ko yewte ɓawo yewtere nde ñogguɗon ɗo nde yewtere famini nde tawata neɗɗanke on no ɓe makiri noon suumaye on neɗɗon ko hani kon sa himo hani adintinde tuubu ɓiye laaɓuɗo, tuubu ɓiye mo tawata ko alda ko wiyete ko on telan jiɓi liɓi o natira e suumaye on ta ko tuuɓanɗo tagu ɗon subhanahu wa taala ko laaɓuɗo poyi inchallah. watti ɗon kadi o wakkilo o daro suumaye on mo hani darorede noon o hebbina janngol qur'an hebbina janngol qur'an ɓayno anda ko ɗum ɗon woni ko tawata ko ɓura yiɗede e muɗum hebbingol dhicre noon no mofti piiji boyi hewgol janngol qur'an hewgol torareji e ko waytata noon son tigui mari feere kadi o yaltina ko waytata wono sadaqaji e ko waytata noon eyyi harayi ko wakkilagol muñño haɗaɗi ɗin ɗi tawata allahu subhanahu wa taala hay yoga e woɓɓe no tawata no waɗi piiji ko daɗɗi ɓe daginanano kono o henjaɓe majji ha sumay o yewta haray ikhtisaran kon ɗo woni komi marno komi ɗumanna inchallah. barakallahu fikum wa fikum barakallah fa jazakumllahu khayra jaza. on weltanama bos idan musidɓe julɓe so tawi allah on hoddiri e yontere hande waktu men wowɗo woni so alah sala on salminama musidɓe julɓe e Jama TV émission moɗon gandal e faamu kala wo ɗon feƴƴi émission on tawi no laawi no yaari e laawol ko Allah o newnani men hawltugol ɗum ɗon kala wo ko yiwɗon e faljere heɓike immorde faljugol e bindi feggagol e ɗengal faljugol e firo ko waytata won noon fof ɗiɗo ko tawde bani adama on timma nokku ko Allah o inni en kadi wama utitu min al ilmi illa qalilan on hokkaka e ganda si wona seeɗani ko yerɗum ɗo wonɗen ettagol wowlugol wa fawqa kulli dhi ilmin alimun ko towɗa ganda wonno toon ɓurɗomo towde idan yo Allah o yafone fajireji ɗi o tawna en lewru sumaye o julna balɗe moɓɓe meɗen ɓen o waɗana en barki e golleji ɗin e nokku on kañum kadi yallah o waɗu barke e nokku on tabintina nokku on yaajana en nokku on ɓeydana jon nokku on junna balɗe jon nokku on julna balɗe mawɓe men ɓeydana en fof yafano en fajireji ɗi yo Allah won taw ɗo yo lewru sumaye yonde en fof Allah on yafanike en ler rinɗini en naadi en ɓe naateɓe nde aljanna ɓen. aqulu ma tasma'u min dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam. بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع